Yaba mfowethu sanibona uPhungalenja. Wazana namasela. Ngicabanga ukuthi ke umukhulele ekhaya uyazi ukuthi kunale nyoka lelo umakhulu ukuthi uyibululu. Bululu ungazi uhambe phe kwalo izilongo ngikubona ukuthi awulibona. You understand? Hambe phe kwalo lingakwenzi lutho. Kodwa la lilume khona kupholi. Engizama ukusho ngizama ukuthini na? Ngizama ukuthi lento enzo Thibela nalabafana ngazo umcombolo noma ubani namagidangoma kaKhuzani thwala itshempungosi. Ayikho right. Angisho ukuthi insizwa singavisani kodwa izinga uKhuzani akulo izinga amagidangoma kaKhuzani akulo alivuma ukuthi ulwe emphakathini abantu bebuka. Ngani na ngokuthi lempi yenu le wena Khuzani noMthandeni njengoba sekula magidangoma nje izongena kubalandeli and baningi abantu abazofa bebanga lento leyo ukuthi ke nina nobabili niyalwa manje nina senifuna ukubukwa izwe ukuthi niyalwa ngapho okunye kuphethe isibhamu esinqeni okunye ngapha uthuka inhlamba ngizwile ibukile la video uThibela ethuka inhlamba lapha ebizwa umngonina ethi inyoko ini ayikho right yonke le nto sazofa abantu egameni kaThibela kuzofa abantu egameni likaKhuzani kuzofa abantu egameni likaMcombolo noma ubani lomfana lo okade noThibela lapha beshaya abantu bese ngiphinda ngibonga futhi kulaba akwezi kaMthandeni ngoba ngibonile njalo ukuthi abagadlanga and manje inyoka eluma imikezi isikhi zomuntu yabaleka hayi ukuthi isuka isaba ibaleka nopoison wayo ngenxa ukuthi into ebulalayo esikhathi esiningi izikhali zamantunga ziba igugu kithi yayizwa leyo nto uyingozi umuntu othulayo akubuke nje wenza into yakho bese ke uyagadla ekugcineni sekuthiwa ke uyena nochuku yayizwa leyo nto bafowethu woma ukuthi umlandeli kaKhuzani umlandeli kaMaskandi umlandeli kaMthandeni umlandeli kabani bani umuko wabona iqhawe lakho lilwa ungayenzi leyo nto ulingisa kanjani iqhawe lakho ubona isiphuphu ngibonile uKhuzani lami lapha ukulamla kwakusho lutho amagidangoma ami kumele ngifuze lento engiyiyona amagidangoma mehamba kumele represent mina uyayizwa leyo nto makuthi awami njengokuthi belenza yonke lento usho ukufundiswa uKhuzani cha mina phela ngisabulutho mina ngikhuluma into njengoba linjalo nje umuntu ngimqonda ngqo lento yokuthi manje soba abafazi sonke ngeke siye nawo yayizwa leyo nto bakhona mama bomthandazo zikhona insizwa ngikhulumela mina insizwa ngikhulumela einsizweni ukuthi awukwazi ukuthi uphethe abantu ube isixhwanguxhwangu uhamba ulwa futhi lento ifana ukuthi uhamba uphethe utshwala ngesandla uphuze emphakathini gibele stage notshwala ayenziwa lento ngenxa ukuthi lento kuzofa abantu understand egameni kaMaskandi kanti lokho esingakufuni ngoMaskandi esikhathini esiningi la nto lazinsizwa kakhulu yayizwa leyo nto umculo wesintu ucula abantu abamnyama Maskandi and manje mawuthi kunabantu abadomu abantu abayizilima njengoThibela kanje abantu abahamba belwa noma ikuphi yazi mina ngazi ukuthi umoya insizwa mawuthi ukhona insizwa eningaboni ngasolinye mhlambe nihalelana ngenduku ninicela yayibona nicelane sizoza nasobukela ya lo figures sikubukele ngoba manje wena unamandla yayibona into leyo so ke bafowethu sengikhulumela abalandeli nabo bonke abantu abaculayo lento ayikho right ayikho endimeni kaMaskandi ayivunyelwa lento ukuthi uyiqhaphela yazi ukuthi uKhuzani akalutho ngaphandle kwamagidangoma ingakho memcimbini yawadinga amagidangoma mesho ukuthi music video promo yawadinga amagidangoma bona labo Thibela abangenanhlonipho uyabadinga uyabona kodwa manje mase nizohamba nilwe manje emphakathini manje emcimbini nina nihamba niyalwa nenza zonke lezi zinto lezi uyabona ukuthi kahle kahle niyamhlambalaza uKhuzani kwayena uKhuzani kuyavela ukuthi uubani uyayizwa leyo nto ayenziwa leyo nto thina sizenze ngikhulumela insizwa mina ngithi lokho kubizwa ukuthi uxhwanguxhwangu ukungafundiseki kodwa ngiyasola njalo ngibona lapha ku Facebook enkundleni zokuxhumana ngibona uKhuzani benze ipromo bethwala amatshe
ngasho ngathi hayi ngeke iphele kahle ngeke uthi umuntu lekaMaskandi ubhadlile kahle ekhanda usenza music video ngamatshe ukuhlanya lokho ukuhlanya yikho kuba ubhudo olahlile you understand kahle wena kusho ukuthi uswele umsebenzi kunabantu abangenabo ubhudo kunabantu abangenazo ihlobo wena ubhizi uthwala amatshe thina silinde ingoma la uMaskandi ezohlukanisa unyaka wena ubhizi uthwala amatshe le ufunana nenkume ufunana nofezela ufunana nazo zonke lezi zinto le ematsheni emadwaleni ukuhlanya lokho you understand asilinde ingoma thina wena ubhizi la right ngiyadlula la before ngidlule ubhuti ushilisi mawuthi usafuna ukulwa yeke leyo nto yeke idlula ngazi usuke ngani kodwa yeke ngoba manje umuntu makuukuthi uyayiveza uyakudinga vele uzohleze kuxoxa you understand noma uthi akaMthandeni bebe wrong asikho isidingo sokuthula emphakathini ngosuku lomcimbi hayi bafowethu right ngiyadlula lapha yazi khona ivideo engiyenzile lapha ngixeke isenzo sikaKhuzani sokuthi aveza ama voice note nani alalanga intshelo insizwe ngicela ukuthi igcine ngci lento yeni yokuthi niyangifonela lapha ningisabise ningitshela ukuthi ngizofa nizomdubula nizinkabi ngithunywe uKhuzani nizinkabi nenze ini angiyithathi leyo nto uKhuzani ngicabanga ukuthi uyahlanya ukuthi sengazabulalela umuntu i-social media ngangithuseli bafana bakithi uhlulwa kuba induna emzini wakho umfazi wakho ushayela umthetho soba induna kaKhuzani uhlathi kanyoka uhlulwa kuba induna ngakini uzoba induna la uKhuzani cabanga uzophatha nakumina khohlwa mina ngifuna inkabi makuthi khona inkabi ngempela ethengiwe ayize la izobulala uPhungalenja ngale kokufona sazi inkabi thina hayi amavukana hayi ama-amesha la siwabonayo umuntu ubhizi ngefoni uyangifonela utshela ukuthi ngiza ngizokudubula osibani bani bazwile bethi bazokudubula hey angishayeki mina ngiyona imali yenhlangano angizona izandla mina angishayeki mina makuukuthi uthengiwe yenza umsebenzi uphume kumina nami njengoba ngenza le video ngenza umsebenzi nawe makuthi umsebenzi wakho ukubulala abantu sitha sokulunga woza kuzongibulala yewulo kungifonela le number ngifakela ukuthi abantu abafuna usizo bangithinta abantu abafuna mina bangithinta hayi ukuthi belo umfonela ngisabisa satshiswa umfana you understand noma ngathi uKhuzani unithumile onithunywe ubani angihlangene leyo nto futhi lo onithumane umtshela ukuthi ngithe akeze la ezoyikhulumela yena newe ukuningifonela nithi nina nizinduna zaKhuzani kwasha wacima nizinduna le phela khona le enkandla hayi la kwaPhungalenja and manje uzofuna noqala uyireze lento ozoyikhuluma lapha ukuthi yenza ini sense hayi lento yakho lokhu ubhizi lapha ukhuluma into ezingathi shu okunye ke bafowethu njengoba ngishilo ukuthi ke ngifuna ukuthi umuntu mawuthi uyatalapha ngisazongena emtalaphoyini okwamanje safuna ukulalela kahle lo mtalapho kaKhuzani salinde nokaMthandeni ngizwe ukuthi uhamba kanjani bese nginilethela zona sicela kodwa ke bafowethu ngicacela ukuthi insizwa makuthi insizwa iphume endabeni zabantu angisho ukuthi mina uKhuzani akayeke ukutalapha akatalaphe kakhulu kodwa manje akayeke ukufunda ama voice note ayeke ama calls wabantu you understand akayeke lezi zinto zokuthi manje sihleli nawe la sokumele thina simince manje ukuthi ukhona wena Khuzani swele izinyo thwala itshe empungosi usuzoserecord hamphethe camera uyashoot wenza zonke lezi zinto wena usho ingqondo yakho ayisebenzi kahle wena kumele sikunikeze ipitikoti nebrow yesontweni labasindisiwe uyoqeketha ngoba manje awusile kahle ekhanda ukavutha kumele ubuyele ebhodweni so bafowethu bonke abantu ababone lo mshophi lo wenziwa Amagidangoma kaKhuzani lokho kuswela inhlonipho bamlulaza uKhuzani bamehlisa isithunzi nabo bazehlisa lokho kuthiwa ama-barbarians ukuba barbaric lokho ukuswela ingqondo uhamba ngekhanda njengenyoka awunangqondo uthuli awuphila unabo ubuntu wena uhamba uyalwa yonke le ndlela ngoba ucula uMaskandi ngoba uyigidango walibona apha igidango nomkhabo ngako ngawumbi Thibela yozufu igidango efana noShelisi
uyogida ingoma ufushilisi bafika ojayiva bamdlula yokugida ingoma bafika oSkefane bamdlula yokugida ingoma bafika uMthandeni bamdlula yokugijajuswa kweqaya eqala emuva kaMthandeni noze nife namagidangoma umsebenzi uhamba nikhothana noKhuzani yonke le ndlela hamba nishaya izandla baze banenze izilima baningenise ku live nikhuluma indaba ke manje nani lapha nithi inkosi yomaska ilima Thibela ilima bafana bakithi ngeke mina ngazi ukuthi enkandla konke asikweni insizwe enkandla ene manje nganxanye ngiyabonga ukuthi uThibela amqondise lo mfana weRasta lo semdala kakhulu uthene ngaba igidangoma kumele ukuthi manje aphume lakhe incinga manje ngoba bazomshaya okusalayo usha umfana omncane manje ngoba vele uma igidangoma unazo isithunzi sokuphela iminyaka u40 wena lokubhiza ugida ingoma uyophuma nini wena wenzo kwakho uhlupheke njengokhangelani nawe sikubona ukuthi hayi indoda yatabala ziyazama ingakho bokushaya awunangqondo so bafowethu ngicela ukuthi ke lempi le ekhona ngoba sekuqala ukula into ebuhlungu kakhulu ukuthi manje kulabona labantu okumele kube yibo abakhuza abantu bayalwa ke manje you understand and leyo nto ayikho right bafowethu bonke umuntu umlandela kaMaskandi uyibonile leyo nto ungayilandeli ungayi-attend bahlanya bonke labo benza yonke leyo nto bayahlanya kwaloKhuzani wakhona loyo uyahlanya konke Thibela wakhona Mcombololo wakhona konke izinja zonke lezo bahlanya ya bambe bonke ngasentalapha yakhula ngisazodalapha hayi manje ngiyeza nomntalapha oshisiwe ngisalinda uMthandeni akhe bamba bonke